Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nufuzil mulia. Anda syarikawi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak M. Yusuf selaku sahibul hajat pada hari yang berbahagia ini, yang akan menikahkan putri tercintanya Syafratul Ula. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menikah Syafratul Ula